We want to pray for you because that's why we came. Pastor Machuka hapa, and want to ask wife also answer, then pay Pastor Machuka, then nitamaliza pia. Tuombe. Mtakatifu Baba yetu wa mbinguni, mjana huu, jioni hii, tunalihimidi na hata kulishukuru jina lako kwa sababu ya kipawa cha uzima. Kuna watu wengi waliokuwa na moyo wa kuweza kuwa hai, lakini kwa sababu ya dhambi watu wengi wamelala, watu wengi wamekufa, wengine wengi ni wagonjwa mahospitalini na hata majumbani. Ingawaje sisi tunakoa, umeturuhusu kuishi, jina lako lihimidiwe. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa sababu ya viongozi hawa ambao wamesimama hapa. Hawa wote ni watu tu, hawa wote uliwaumba, hawa wote wewe ndiye kiongozi wao. Nasi kama watumishi wako tumesimama leo kusema kwamba Baba yetu wa mbinguni, yaani malaika zako wanapopenya mioyo ya watakatifu wako, tuomba kwamba viongozi hawa nao pia usiwaache. Onyumusumbura, onyumurayura, utana kuguitaba, tuagosoro irase igita rya Yesu, mukwanira ase njera ya bobisi, ekiagere birogebi, igobigoeta, negento gwato ire tunakonyere nseye, tubanyere tuyane Nyasaye. Tuagosoro ire koranje, abana ba mitumbara, bari viongozi kwa ire libaga, bari karanze tegeteni, na bwabarayi baitu, tuagosoro ire tubama sikani, na goetanigo, Nyasaye bakonye kutura, engakie koera yabo. Oyoranje korenda, lasenere noyo. Iyo tuwale ko bosora abana bamintaba. Ubarayi kiagara, twarorire bibe, twarorire mechano, twarorire Nyasaye, Saitani okueburukanira yabo. Let them not be abused one another. Let them observe and keep your promises because they are our leaders here. Ono tuwale ko bosora Nyasaye. Uba abiri bibe, ahindu bosiseni. Kuba kuna gutara, Yesu kora nchuba konye guesika, gunabesigete, na itwa batokora wanabarabo, otokonye gubasigete aramarayo itu. Abakoligia, ubakonye bagende ngora, engakigoika, talibonshurae, ulikuwa ruleke kwa kirekeranya, omoeli bagato bambere. Yasao itu, ababago to bambere na barabo ubasiseni. Dotu akirikiri umusangirikana. Tuamanyereka kuna wakati tutawapa wakati watuzungumzie. Manake tuna hamu kusikiliza wanayoyatamka. Wanapozungumza, uzungumze ndani yao. Ili tunapoondoka kila mmoja aende akiwa mzima alipoingia. Tusiseni tuenzi, odorae mwana haleluya, tuasanga sita Yesu Kristo mtoleo.